Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Umma isilang malak birik kungasen niya kahadiri. Sikam mapamujian na patangi karya Allahu Ta'ala. Karain na sikontu alanga. Karain na la birika ang patangi sikam malakala biranga. Karain tunggalaka tainaya sampat juluna. Karain anjaria erokna. Kuasa ritas sedre-sedrea. Karain siratanga ni somba. Siratanga ni papalaki. Siagang siratanga ni kusiangi Allah siagang bangi. Apa jina kiniya mo baturi tampa ka anna ritompo na buttana Allahu Ta'ala. Irongan na langi na Allahu Ta'ala. Na jari sabi mo anne mataan na Allah. Annar rusuk bamban na antama rimas sindong kota. Kaniyakan tahadere ripalapasangan ta anne. Ampapagachinikangi panyet reyanta. Rilek batta sabi. Angkana iya jikaraing na ikat teater iya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil ham. Umat Islam malak biri kangasing anne Allah cino mami masim pikiranta kontu cino na jetnes samsanga lanyim mami masing atinta kontu lanyin na angin bari basaka nakiparapa mo empo at dundunundu pangkulu anjare kito do pulita ampas sareang ileko sikek kalenta anterasi papijaputta nakipotot tamaro ka imanta kipare patta galapuing-puing pamanjengan tamak leso tamalayu ribantungang tamasayu ripanggoda tamamayu ri arusu tamasorong rigalluru bombang nakiero jappu rikatujenganga tairo lunturu rigau baji kakontungan na jappo lure ilalang karanjing tamak leso ka mana sigigi jangka anne allowa siratang kisukurus sile rannu landri niat tanasare nikmat iman batangkale masalewangan tanaleos salibandra kamaya tompa umuruk malabu sakgenna nakiniya mohadere ditampa ka anne tampa paklapasanganta Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Nariwatun na mo sadra ilaw, batu-batun na alloa, nakulilim mo sa ratakap bereka si bali-bali, kalangeran si pampanlino, amurso risakla-sakla na monchon tinggiya, ang galuru at tangalangi, nabasukan lila, amutusok na erang angin, sadra dikat rasakana. Sadra di kasarakan na sa gen na bulu ka iraya amente magkajamani tampara nga ilaw sinasarat kaniya bomban na
landri ni penawangin na risa ratakabire appakalumpoa ri Allahu Ta'ala. Sa gen na narapi kisubu si padang tingkoko na janga nga rileran na kimasing ambangom mo ritin rota nakipakabaji pagkasiyata nakipakasanan nyawata kigiyo mo antang kasi kalenta nakipake ang beruta nakiniya mo hadere ritampa kaanne ammempo sama jajara ammenten sama tinggi na iya rurungan dakkabangkenta gimbaraso elimanta tae na maraeng pasangali kana kimaknanungang le baka ni pintala at jari gau at jari pangadakkang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anne Allah siratang ki rannu kakonturapang ipagaukang kaanne Allah pak matan na migahaw ka lon nananiya mo tasimbara rupanta nabelo muri-muri nakirela mo ambalanjelo etta angallay bolit-bolitta kakontungan na ni panginrangang nasaba ranuta ri anne alloa allo salloa ni minasai salloa ni tayang ni antalay kabattuan na siratang ki rannu na iya sani siratan to ginapalele kanje nikmata landri niya na ni urangi niruntuk ni nawa-nawa inay mo ati tasina pacce tanae bak lading kaki jallinsay bere masimbar si ridalle kanta nakisayle mangiri kanan rikay rinta asa niya nakutaheng tau kiboya ripak mahitta punna tiay anrom manggeta kiboya nakulle kapang anak jari tahunta bainenta buranenta saribatanta yari kabija pamanaganta ripak lapasan rioloa segang inja ki lapasa nakisija matahengi nakamanisarin tunika siya inji kamu na pala limana inay mo ati tapatse pak mait tadingin-dingin katena panasiapa sallona masin niyo rangi inji sedrea baine siagang inji burak nena sedrea anak si pamempo ang inji tautuana rianne kamma ku kami kanga janda mi jandaya duda mi dudaya rianne kamma bela minjo mangi tamasaile rikatte tena mirisa rinta tani cini bialona imang kanania kiri pantarambori ansombalang itallasana yare kania miling karianja ambokoi tallasana at limbang padatari di rasangan tenaya kalakbusanna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tunia ka amantang pantarambori naurangi ammotere butta passolongan cerakna gasin tapak korok mami annawa-nawa isarena nagkuri saribatanna labi pa iya riruaya anron tumanganagkana nanakana mo rinyawana ti ring kamaan ne mae ripat rasangan masunggua naniaton ja pa rasangan kamaseku nagkumaan na ri kampongku kuring-kurin ribalhakku aule apagaukku kanasimbanga dolangang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rile batta mo asambayang mangaribi ri karuwenga ti rin na battu imama ki dingin-dingin pa mahitta re ranyawata kamanisarin tuni kere-kere parrutta annarrusu riati namanukun ribone kambu pun nakiruntuk kinawa-nawa kabiasanta ritole bakania narikam makamaya anne tahinami kaniya mi ammalian rerok kalompuana Allahu Ta'ala nanampa sirapit tak bialo rimatanta kamanisarin tuni cini-cini naik naun rituka apa ji natani kasyak kama lele je nikmatanta pila kiampa pila limbu kasajibat tulalang inay mo tao tamarera pak mahina pila sura sarana takak bireka pila nampa piki perese urusutta appiwali mi atinta ang kanaya bosia man na mabella ni aton jatayang ngana mingka tau matea lingkar yanja ikat temami sallan lana tayang palla-palla na anjaya appa sisa latus singai appa sibokoy tutenalle bas sila lehang
kullu nafsin dhaikatul maut, sikam anu nyawanya pasti antu lamate. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Paccesanna miliwana anak beru ni pilariri anron tumanganakkanna nabatui nakku anron mangge si kabellai anak jari tahunna nasaba ni kerokinna rapungang asi cini si gala lima si jamatahengi si pappala popori si maapakan risikamma katasalan na leba laloa singai si kamasean ripasimbang nginta ammo terek ngasing si kamma pangudrangi leba laloa batu tak bayan rimatanta taena tahan-tahangana nakus si sambe dingin-dingin pak mai maku-makus sile basa tajala cinna ni pammoporang ku kangatani kana mo iya kamase kamamami tu ni ba basa kaje ne pak mai na rannu dingin-dingin pak mai na nalandri niya na si cini-cini saribatan julu agamana tanakalupay kalen na pungkukang nanacinis sedeng anak-anak sampangka na nirurungan riruaya tau tuana masin na pake baju beruna at rannu-rannu parana anak-anak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Na iya pungkukang amman tambawan jiribalana ritontongan na anciniki parana anak-anak si undang-undang siri mangaliki at leok parana anak-anak nasabak baju na pakea jai mi keke na amula sarak mi bate jai na ni tampengi irawa sinreki irate apa ji nakuta na mo ikukan ri makna ammaku erokku todong amma ke pake amberu kamma todong parangku anak-anak kakicine mi antu pake yang ku pakea taena mo bajina taena mo pamangyanna napuali mo lapung amma natagala limana nanapuro sa ulun na anakna nanakana ri anakna anakku sannaton ji parrisikku annawanawa ko resasanna ji nyawaku eroton ja anak lampasalingi ko baju beru lompoton ji erokku anak natay na kulleku nanikanrea lagi anak sinampe nataniaseng inay selantan roiki kakunukasiya ji antu anak allo teya mingkana ka dokang baji kakanrea lagi tasin rapi kak mole-mole jini kasia anak gasing je ne dingi jini pare pak lapara batang apa ji nakuta na mapole pungkukan riang makna amma tena kaki kulle ampang nginranga nga doe teya maki ammal liman tega boli makam mata sandala pasami kekke saluaraku pasala amma ketongak kodom baju beru nangaruk mamu ammakna nabatui dingin-dingin nanakana ri anakna anakku sabarako anak nakatua kasihasi sabaraki anak naleporan simpung pak mai barantena anne alloa namukom member nane kasiat todon jannate nena empohan natalla saka rilino anne anak ang alimasiri ka lang inrang ka deji inrang kalang kanaya inrang kainran si sabu nanibayar 5 sabu apa todong kate anak lani pak bayarang kagasing kate ne silalon na anak ni minasai nasusa pa risi mak mole-mole ni kalimbu apa jina ni bokoy mo pungamma ri anakna ammempori paladanna ampikiri kalenna annawanaway sarenna ammatti jekne matana nanapurusuk barambanna at tapakkoro mami ang ngarut tas sungingi ang kereje ni matana nanakana ri nyawana punna kucinit tawa nirurungan ri ammakna kukere mami je ni matangku punna kucini kibuttaya dingin-dingin ipak mahikku irawa minjo kodong manggeku ammuluara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Umma isilang malak biri kangasen niya kahadire kamma minjo tallasa nani kanaya tu kamase tuli empo rika susang namajannan rika pak risang tuli napapat cinnana na antalai minasana apa ji na melalui khutbah ini kuminasai ki rikambeng asing maiki kimasing ampat niya ki paceta
to kamaya mi anne parallo ni patuguri pangamaseang ni tanroy pasilakka ni sare sakka pittara rannu atinna te ne pa maina rannu atinna punnaniyak ki antan roy pasidakka na urangi sa gena anja pamajikinta mangir iya mingka sibalikanna dosa ki anto sari batang punnania anak kukang tau kama seri parasanganta na tena ni patuguri pangamaseang tena kibagay sa kapittara kaiya biasayak kajarian ri pasimbanginta bulut tuli ni tambungi na tamparang tuli ni Rocky ang Andrea assinabuku ang ino nga atti songo kammaminjo punnabella mo battu ri agamaya landri kammana mi anjo sari batang tea lalo kit tunay paranta tao nasabag kikana kalenta la biriki ripakaluman niyang nganta rikatinggiyang empoanta sa gena iya misaba nakibalaki mo sifat takaburo ka tinggi lang gaya parantaton di tauniya kipat tao saribatang ingat kit nakingudrangi man na tinggi sikolanta man na tinggi ingat kit nakingudrangi man na tinggi empoanta puang ki ni pangaliki karaeng ki ni panagalag-kulanto at tambungi barambaranta jay doetta taena jantu anggana punatena na sinchocho sigang ero na agamaya araita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin nuwasan tau amballe-balle agamaya yami antu tau ambawang-bawang ang iikukang siagang tinaton na pasruang asare-sare ritau kasia-sia ritau kamase-masea Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd kamma mi anne ni kanaya empoan rilino sama rakikakkala muri-muria mingka lumaratongi simpumpa maika punna niruntu ninawa-nawa masinsare takat diretta ikatte tu kamasea tena manatanilaloi paccobana bataraya sungguh amami taniasen ni bicara simpun tae narapanna tasin rapi allo bangi niat ribari basaka na tae narikaruenga ikatte tu kamasea bangi tompi seng kimat tontong kimamilei bintoen sangkam mata padrisi nami anne tunaya simpunna kasia-sia kaman nabija tumarahin jirikatte na ikatte tumasunggu atau baji katallasana tutukit rimasungguta ritekne na tallasatta anne rilino angut rangi kisari batang angut rangi kikeknang nasabak kasunggu maki antu nakitaja seng salasa tau sunggu antu sajut tonji lebanga salasa tonji tumateknea niat tonja parisikna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd paralli masing kisadari kalenta kita ngarakki pamaga baji-baji rimak nasaya agamaya anne tojeng iya baji ni pahenting kita lalot marin tuli managoda setang napakabeleng-beleng iblis nasabab pila may Allah sari batang pila lompoy papakabeleng-beleng na iblis na jari mo gasing tawas si balat tasiagang akkana tu si gantiro tasi pammanekangi si tinrangan tukat ta si pangalehi pepe si sari batang natulis si kantoran si pakboyay barang-barang besere anak-anak na pantamay tolompo mintua tuli mana besere tomi matuana si pammanakang itawa nagasing si ondam poke nyalleta lemiha na tawa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd tautoa saribatan julu agamaku tuni kamasean na Allahu Ta'ala may maki nakipatsyukut tapatta kipatto jeng ipakusyang nganta nakimaknanunga nga jari insan Rabbani bela rigaw sala takle basa ri ateka kodi taklap pasa rijekon nawa-nawa kitoddo puli panyet rianta kitangkasi kalenta battu rigaw dosa kisipakainga rigaw langera nga kabajikang iya narelaiya kare Allah Ta'ala masarrola birika namang nga maseyang nakana kare Allah Ta'ala ri Qur'an nga fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak
wala tatgaw innahu bima ta'maluna basir. Apa ji nanutot do pulilalo rikatojenga nga ri apale baka napasuruang mangirikaw segam mangiritau to baka nutia lalo tak liwa-liwa sitojen-tojen na karaim malompoa masarro na asengi ri apa niya ka nugaukang. Surat Hud ayat 112. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Toddo pulilalo ki ripangajara na agamanya, ripangajara na nabita, paminawangang angerang katarompokang, panurukiang tamangerang sasalalang, nakitulimania at gaw baji, namasing kijagai kaniyakan. Iya minne rewasaya, susa miniboya olowan na kanatojinga, sukara minigappa rurungan na gaw mangerang kabajikang, ni chini mitasirata nga ni chini, asal lerantom mi gaw tuna, tania kasirina, timboro arak mi baine burane asigandeng-gandeng, natena naleba nakado nikka, takiki iratean na irungangang, nasangin janikana kakamatos sing kutahin jam mga. At jarito ni pinawam mi gaw salaya, ni paribokotol mi pangajara na tautuata, ni bawang-bawang mi papakaya na tumacara detta, ni parongang paklunga mi papiurangin na tupanritaya, lunturo mi pangajara na agamaya, kaboro mi sareaka, at timboruko mi sipas-sipak kodia, drapang pipisi ribosi-bosia. Ni pasamaturuki mi sipat jekkon nawanawanya, jekkon paki nanikana lambusuki, napun na lambusuki niyaki ni caw-caw, ni pakbulo si batangan mi kapanraka nga, apa misalang kajarian na pagkalinoa nga, kabaji kanikana kodi, kodiya ni kana baji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iya minne jamma, battala mi lambusuka, jule mi jujur ka, nasambila pampam mi katojenga nga, ni parepak lengu kami panggaukan salaya, ni palece mi taujek ko nga, ni paretang ulo mi sipat-sipak ko dia. Battala mi jari bapa ka, apalagi pun natin na nero as sambayang, bapa pamoro-moro, lompo pamilang, pakbosongang, ringan lima, nampakuttu at boya-boya, pampidokang, pakarena baine poinga. Battalatong ya jari bainea, apalagi pun natin na nero as sambayang, baine pamanaikang, pacemburu, lompo balanja, lompo kunraring, cinit-cinikang, pacarita riboko, anyambun carita capila tanikutahanang. Batuy anaka, anak palampabangi, pabegadang, pacinit-cini, kurang ada, kurang pamilang, niya pasara allo, na pasara bangiya na kajarangi. Pamarentaya sigang pejaba kasipaggang, tenatom mo na jari jarung, tenatom mo na jari carameng, tena mo na jujuru, tena mo na adele, tena mo na lambusu. Tana cinikia mi tautuna kamase-masea, angalle soalimi, tau niya kajina pammentengi, bija pamanakan na jituli mana orangi, pilat kasiasi mi antu tau kasia-sia, pilat tuna mi antu tau tunaya, sanrapang anak jangang, tambuntulu ka anrona, teakit tipuli jarung, teakit tepoki jarung, kaikat te antu minasana tau jaiya. Iya mi anne jammanga, jai tau anggadai kangi akidana, nasabab pak barang-barangan sike dek dudu, ni pare tradisi mi appat ruwaya ri Allahu Ta'ala, ni appasala sike dek dudu, patontongan abatui, dukung nga napagkuta nangi, rimajaina kasukaran talasana, nolongasem mi sikam olowan na kalumanya nga, mannamamo nasala, at korupsi mi, at lukka mi, annipo mi, allariyam mi doe, jekkom mi, ang ngurangi mi timbangang, ammake mi tuyul, ammake mi babingepet, patirokanja, siyagang eram pagkalumanyang maray nga, suara mi lan na pokok-pokok lompoa, balla sauka nga ni pabette jangang, batu-batu lompoa, batu ammana, jera ammumba, bungum barania, segang ipantarangan na poing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iya minne jammanta,
nilangere mitabiasaya nilangere niya mo tao-toa ang balukang i anak na ang pela ki anak jari taon na ritampas sampaya tampa loroa niya tomo anak ang bunay ang garagaji ang makna ang bunay manggena niya tomo burane ang pela ki bainin na ang malara mi perselingkuhan nga layangan putus pasitipu-tipuan nga apa ji na napaturo mo Allah Ta'ala si kamma musibaya ritanga-tanga na kampong parasanganta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd kipa jari lale anni Allah Allah si maapakkan Allah kesadaran segang Allah pangudrangi rigaw-gaw leba lalota masimay ki rianni Allah ki masin sitan roy lima ajamataing nakisipam moporan risikamma kasalanta nakiparallo maampakabela rikalenta ni kanaya papisangka na nilakulaku ni kanaya pasuruang watun mi anne alloa kiparallo sipam moporan terutama riruwaya tumanganak kanta teya ki ang kanay alla bami alang ang kipasiaray te pumicoccoran tu kakakipurusu te putom itong kopalesea kisungke te putomi pala limaya ni jamataengi naruwaya tau tuata ni kalupay kaniaton tau punabaji mo pagkasiana takkalupa miri anrom manggena nainum mijene takkalupaya ni kana beden jay doena baji mi pagkasiana nakulle mi kalenna tabattu mi antoa ki tau tuana makboko ke drokmi sibal laki sallan tau tuana minka nasa lagi urinna kak mintu tonji kodong mintu gigili mintu kodisammo mintu labu reken-rekenna nasare sallan doe tau toana na cakkoyam pimintunna cilakana pa iya tau toa ni kalupaya ri anakna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd o saribatan julu agamaku agaw baji laloki mangiri anrom manggeta rigintingan talasa na inja kapunna mate mo jerak na mami misan na mami tau tuwata niraka ni papalapopori na atanto mi tamapuali rigaw na kamaya anne doang ang mami masin na tayang batu rikate maiki nakimasing ango rangi ripagkatuo na ibapa na yamma ang pikiri ki allobangi akkareso kiri kanang titi misongo na lantantom mi matan na napakamma pattujuang naman na bajun na takasambeang ikatte nga mami anaka na parutusu man na mamo akulle ki ajap paritompo na busaya man na tinggi si kolanta tinggi pangkatta jay podem barambaranta kadora kaki ritau toa anggap pajagi antu singara mingka singara kanjoli ji anggap pagi salama ingka salama dahatang ji ka de jikapang katiay iyamma ampat liliyang ki bulang angkin bolong ki mangi-mangi amparakay ki allobangi aroyong ang kuruy sumangatta na manganro ri Allah Ta'ala o anakku buana atingku rappo-rappo tamalla jua cahaya na matangku belo-belo na balakku sulo na sumangakku lompoki nai anak nakibala sa katekne minasa anak mabaji ri ampe na makanan ri pangadakang tuturi kana-kana taratte ri panggaukang si raka pagkatuo na jiningai barambaran na ji ma'rin tunipa barambaran na ji ma'rin ni pak beseran si sari batang punaniyak ki anne kamma makna satu guru mije nikmatana turwaya tumanganakana makna satu guru mije nikmatana turwaya tumanganakanta camme atinna dingin-dingin pak maikna nanakana mo cilakato jinga inak ke anjariang anak kate ne kutayang na paria balasanna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd kontumi anja para luna agamanya terutama poro andalle kang anne jammanga apalagi jamman sallalla batua rota sakiri anne kamma rota sangan sallalla batua anne sallang maknasa pore-pore pagi nakitala salatannang
kasakasa pi pamentenganta jarre pi otere ki patak galia na kita na ayukang bomban na jam mga agama yamami anne lampa salamat ki anne jam mga ni gana jamman canggih modern kamana pa buntinga nga canggih ngasing kabulan riolo le bappa na naundang ki ripa buntingan na anne bulang nga naundang kising ang ngalle aring astaghfirullah. Iya mi anne pamanrakin na pergaulan bebas ka brisasena rungka-rungkaya termasuk mi poleri tau-tuaya baji baine kamaya tompa burakne ante mo kamma kaanat takulle ni pisangkai tau-tuaya lan retom mi appa saile ni pasaile lagi belum tentu amuluna ante mo kamma kasiratang ini pau na ni pasampe ja otirena ni pau kilagi na kalamangan na tepok pamente na kalaero na tanapak jari lebak jarre ki janjing na mangi pinasanggen na manami manjana dange cadi mingka ya to minyogasing kilingu kalibangang kanikana ben tau lolo na baramban tau toa ayak dorong na pungkuk karanjil lasa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Di sesena ikatte tau toaya kipat jari lalay kalenta caramme lompo conto mabaji rikanakana inga ripanggaukang empo ripangadakang kapunna panra ampe ampeta kodi kanakananta kamatomi antu naturuki anak jari taunta ikatte tau toaya patarongki masin ri anak jari taunta kapunna reppe ki antu caramme nga taena antu natangka sa rupaya ni cini kiajarak lalai anatta terutama pengajar agama kididi ki anatta terutama didikan agama riwattunna cak di inja kapunna lompo pa anaka nampa kiajar akulle maki naewa laki pasangi kagasingang mami na ikatte laki tampilingi nasare maki jurus maka tuju lagi turukiangi akulle maki napakasiri maki anto sari batang punna kiranuang mangi risikolana naripak botorang ani gappa niranuang mangi ngaji narilontang aja rampe niranuang pilajar kelompo naribirin tamparan jisi pautungi bongga. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Te maki ikatte tau toaya eroki nataba kana nataba puber ketiga ang kanaya toa paki nakijabe cammo paki nakiberu balere salasala maki antulak mode jule maki lajai tanja kapili sekamma trimami ni pak bentei niapasan taukir rilontara bilang o sari batangku kikatutui annelino kala jammin ja inakke punna tatilin linoa palewasai tiaki marin si pasaile lanre si pakainga lingkaya ri anja tena tantuanna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Apa sanga risari batangku taurungka tauloloa ikatte taurungkaya kipat jari lalai kalenta kanni majarre kijagai na kikatutui siri na sari batanta bainea kaikatte ji antu anta galaki potona kapunna ikatte alla gasi tappela mi antu sirika gesara mi maknaya lanya mi sirika tena mi paccea tiak lalo ki ballaki sipakna patnyikia angkanaya kemai ni ambau su rasanna anjoring isengak dingkoleng angkapeki maiki nakimasing annuntuk pangasengan si tinggi-tinggina nampaki pak matu-matu sigam baji untuk kemajuan parasanganta na ikatte tau loloa ikatte mi antu bunga-bungaan na ballatta belo-belo na parallakenta rappon na kiatin na ruwaya tau tuata cahaya mata na rikatte mi antu landri kamana mi anjo kiniya lalo ang katutui sirina anjagai katunaleleyan na anrom manggeta benten na kiantu agamaya sari batang bombon na kiantu parasanganta kikatutui kalenta andi teya ki paragadua sama rakinne tunganua tani anu ikatte mi antu rapang ki bayao at dongko ricapat tanru sike de duru jigi yotta na ki mattung ammatun na repena
repe na panra na boto na rasana. Kupasang ki sari batangku andi-andi ku baik denea, tiak lalo ki kamay jambu at timbor ibiring agang, sesapaka bilik palabian tu ni malo. Tiak lalo ki ikat sari batangku baik denea, kamay pangimpan juku, samelang antamas samelang sengan nyapa, kanjilo antamak kanjilo sengan nyapa. Tiak lalo ki kamay anron jangang, si kamma kudrun na jangan lakia ki mangay ngasing. Tiak lalo ki kamay gangang balante, si kamma tau cimnaya ki saryang ngasing anyoba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, rianne kamma ganna mi puasata, suku mi sambayan taraweta, lebatom mi kitang kasi batang kalenta, segan sakka pitara, sitinaja maki atte ne pak mai, insyaallah king gappa ja predikat la'allakum tattakun. Anne kamma tangka sa mi dosata batturi Allahu Ta'ala. Ia mami parallu ni pikiri dosata mangiri paranta tau, terutama dosata rirwaya tau tuhata. Nasaba manna baji sambayanta, sukup puasata, jai amalapas sidakata, mingka dosa ki ritau tuhata, reso alu jaki antu, sosolopa dingin kalik bakana. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Relana karya Allah Ta'ala, niya kiri relana ruwaya tau tuata, siagang pangalarroinna karya Allah Ta'ala, niya kiri pangalarroinna ruwaya tau tuata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Punale ba maki lapasa, may maki nakimasin sitan roy lima, si saribatan si bija pamanakan, rimasing bela-belata, nakimasing ansung keluar ki atinta, au le bakiniyak ka na ta lero, nako di palangireta, kamayatom pagiyo-giyo, nako di pachinita, may maki nakisipam mo porang, nakiapala duangan ri Allahu Ta'ala, barangante kamma, nakiniyak jamasin nakamaseang, nanalabuang umurutta, anrapi kang igaw na tampolea. Terakhir, nasihat kepada seluruh jamaah, maiki nakibalaki lalo sipak na kalukua labu umuru na najahi matumatunna kaantu kalukua batan na ni pare ki palangga asin na ni pare ki santang sau na nakadarona baji kini palanggahi juku naleko na baji kini pare patongko katupa na lappa na capiu na kanang-kanang ni pare pak barasa si kamma jinne katuba kurapik ku padalekan rikat tengasing barangante kamma na jari tambarak jari katte utama na mangi ribatan na kalengku napunna ilalan na anne katubaku niya kita makanan langiranna tabik kipam mupuram mama lon na tinana pa kisibokoi nasabaan ni allo ala biri kitawa si pamupurang aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Setelah kita menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh pada Ramadan tercinta, Allah Azza wa Jalla masih saja memberi kesempatan emas menyempurnakan pahala puasa kita senilai setahun penuh, dan itu dengan menambahkan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan ia telah berpuasa setahun penuh. Waktu pelaksanaan puasa sunnah tersebut, puasa Syawal, bisa dipilih di hari mana saja dari bulan Syawal dan tidak harus berturut-turut. Bahkan sebagian ulama berpendapat bolehnya mendahulukan puasa Syawal sebelum mengganti puasa Ramadan. Akhirnya mari kita kipala doa mangir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.